first reading po pong gospel tamo, may banggit siyang pareho David. David, iyaring David, kaya pong gospel. In pong first reading tamo, kwento na po ning kayang being anointed as the king, nga na po sasabi, of Israel. Balo tamo po itang minunang kwento na niti, is Saul and hemeging katanggap-tanggap king Diyos. Anyapin sabi na ning Gino, palitan niya, may palitan niya. Napin po is Samuel, tatakot siya po uling balo na hariya pa mo rin Saul. Pota ating malyari kaya. Pero sabi na po, nung nanong panabiling kuyang gawan mo. Napin po, pepapuntalane po Samuel, kang Hese, na tao Bethlehem. So kakita mo po yung connection da kanya David ang makatok ng Bethlehem. Jesus ang may panganak in Bethlehem para po ituglong do rin adwang mayupayang personalidad keng karelang kapanulan ng kasalpantayanan. Uling inglawed da po kang David, kang Haring David, talaga pong kalugod-lugod siya. Diba? Metong yung meging maya pahari para karela, may santingin sabla, uli na nitang pamanungkula ng Haring David. Pero balo tamo po bayo kanita Haring David, at niya po meging pamagkulang. Napin po sikat siya katamo kareng salmo itangaw sandam miserere, tang pakaluluan mo ko o ginunga na po. Insang ka na po, balo tamo Haring David, may kakaburyanan niya, kining asawa na ning kayang number 1 na general. Abuktot ne po'y Urias. At nanap kong sasabi ning kwento, bangkanta matukal na anak nito, buri na po nga ring David, siping nani ining asawa ng Urias, ining general. Tutubura ni siping nani ining asawa na oning ine po siniping nan nga naning kwento, mikabeye ketang barracks da pureng sundalos. Burin sabihan, alang milyari karela, pero mabuktot niya po Urias kang Haring David. Nano pong gewana, dela niya po kem frontline. Sinabak niya keng gera, may teyeng general. Miligtas siya keng kamarinayan ni Haring David. Obvious na anak na yung ito, uling posibleng sabihan na anak na yung general yan. Pero balo tamo po, makanite maging kwento. Uiting maging sangkan, nung bakit po may lageyo para kay katamo ining salmo anong nung ka rin manuguleleya David keng kayang gewang keng arapanan ng Diyos. Hanapin po. At uli na nito, bala mo po itang uling atin niyang sugat, atin niyang pamagkulang, atin niyang kasalanan para makabawi keng malina. Mas na po yung pamanungkulaan. Gawa na po itang egan-ganang burina ng Diyos. Pemintuana, andyan pambalo na keng pilubluba na lepas tangana ning Gino, ketang kayang kaburian. Napimpulit to yung marangal, uling at neking kayap, keng pamanungkula na. Ngini, binanggit ne pong Jesus, tungkol keng pisasabihan keng Sabat. Sinabi na po, o ti kami, babawal yung kaming mamangan. Kasi po, yung gewara, danupan lami, padalan la ken trigo, kinangwala ka no, inamas do keng gamat do, tsaka do kakanan. Wala mo po ikatamo niyang anakaw, sumenakit kampale, lako may balat, gasgasan may keng palad mo, tsaka may kanan-kanan. O yung pinggewara, uning ikit dala po. Sabat, bawal magobra. Literal po ini. Ala kang dapat obran. Napin day before na ning Sabat, magluto na kang pamangan mo, bili mo na ken lamesa. Ala ka pong gawan the whole day of Sabat, nunay mga di ng mga di. Bawal ing na anumang bagay nunay focus yourself on prayer. Napimpot ang mangan ko, nakamagluto, dapat luto ning sabla. Alam pwedeng lungwal, alam pwedeng maglakad, ken kamong pebale-baleyo, nung pwede, ken sinagoga, karen kamong munta, para mga di. O yan po yung karelang gagawin ken Sabat. O nang Yesus naman, o tat kinang walang trigo. Babawal na naning Sabat. Na pinansabi ng Jesus, o bakit David? Niyang panahon nga na po, referring to the famous king nga na po. Uli niya po paneing reference sa king kaya pa nagpamanungkula na, o ti David nga na po, panahon ng Abiatar nga na po, estudyapin po, Abiatar na po sasabi, kinangwayang keng danupan na lingublag yung templo, kinangwalang pamangan, o teye binawal, o teye minarokan, nga na po sasabi, kitang kayang gewa. Pero bagos nga na, o diniren tao, danupan la, babawalan nyo lang kuma, nga na pong sasabi. Impupunto na pong Jesus,
Potalawin tayo po yung may basang ebanghelyo. Apintang, bala mo mga po din tao, they have focused themselves so much. Kahit pong batas, may wala po itang being kind and caring. May wala na po. Bala mo, nung iyaring David, gewa, meging mayap ya, uling meging caring ya, ampong very magana kaya, uling kitang karanasan ng matsura gawa na kin Diyos, binawi yung kanta. Bala mo sasabihan na ning ginukarela, bahay kayo man na. As the leader of the community, you must be kind and caring, karengaliwan tao. Wapi naman, istuno man po rin batas, kailangan tala rin. Pero nga napin sasabi, more than the law, we as humans, at dapat ating tamong a heart that is caring and a heart that is kind, karengaliwa. Napin po nang sabihan na, danupan lapin naman. Paborin nyo na lang mateken dano, uling sinabi yun, bawal ing magobras, tungal doon na ning sabat, nga napin po, una yung kekayong ginuwa, napin po, ane kalugod at kalingap, kekayo, dapat makanya mo naman impanugali yu, nga na po, napin nang sasabihan na po, ini last part nga ning gospel nga na, ingal doon na kanuning sabat, mela lang niya para ken tao. And what is Sabbath? Is our moment of encounter with the Lord. So bala mo bibina na katamong aldoning gino, banta more maka-focus tang masalese king kay katamong gagawan king kasalbantayanan at nanong panagkat naniti. Siyempre, maka-focus ka king gino, pakyapusan mo ng gewa na ning gino. Maging kaugali mo yung gino. Maging kawangis may kempami dapat mo yung gino. Uling iting maging kekandidinan ulaga. Potang sasamban mo yung gino mo. Anapin sabi na po, bala adwa na keka, nung itim panugali ng gino, maging ugali mo naman ta. Nung panano maging malingap, at pakanano maging maganaka karengaliwa. Minsan po papunta ko sa San Fernando, kaya bekining, kaya kabe ko keng kumbinto. Nga tsuke po kining San Agustin Mall, kini po malapit Saints ko. At pong motora biglang tinok ng uling ating pong mag-cross sa kotse. Kuning kita motorita, kagulutan na metong niya pong motor, babae ya pong makamotor. So, may biglaya po ning babae, may out of balance siya. Asa bala niya po buldit ining motor kaya ngarap na may biglaya po uling, may biglaya may patok ng uling mag-cross ining kotse kaya ngarap na. Ini siguro po apansinan, na I anticipate ni pong babae. Membreno ya po, may out of balance siya, may tuwag ya, may patanan niya po bitis kaya kaya motor. Ating ko po keng outer lane. Nung pansinan niyo po yung going to San Fernando, San Agustin, 2 lanes sila po. At yung ko po keng outer lane. Nga pong akit keng mitwag, tinok nang ko. Nga po, inigasiping ko, nakatulirano po, binusinanala. Sabi ko po, kaya patawo. Ikit na ning mitwag, binusinane po. Okay, sarili ko. Kaya ba't niya pong binusinan, mintaya keng outer lane. Nuno ka rin ko po at yu, uling tinok ng kupo, limpasa na lang. Tsaka yung meko. Dati yung meto ang kotse, the same, tinok nang yun. Mintay, keng kasumangin. Sabi ko po, keng kayabi ako, tipa ka to. Lakote, keng dalan po to, sagasahan de pa yan, nga ako pong makanya, yung babae. Tinok nang yan naman po itang asabala na. Binuat niya po yung babae, tikul-tikul yun, may patanan niya. Delami niya po keng lele. Kay batining may kasabal, ay ning sebalan, linele ni motor, miyug siya po yung gas, babaw ya pong gasing motor, uling kayong pangabagsak na. Sinting na po, at tinatang unwritten law, din pong makasingle, nang dumanan la, may manok nang la. Bala mo in support, in antabe, tinok nang la po. Tsaka din nga pong nantabayanan ni babae. Tsaka na ako pumigpaalam, ikayo na pong bala nga ako, isakin ko makalibutad diya. Makahasard diya po kay libutad. Sinake-nake po. At yung namang karapatan businan de, uling obstruction kendalan. Pero yung kitang, nanuwaring milyari, aksidentiya. Ewari po, can we not be kind and caring? Harapin po, even the law tells us, obstruction kendalan. Pero during that time, ako pingken sarili ko, atin naman matsurang milyari. Mekad, itimpagan na kanan ng gino, kay maya pabalita, para kay katamong yaning aldong ite. Kawangis na David, meging marangalyo, itang pamagkamali na, meging dalan,
bangata maging malugudyat malingap ka rin kayang kabalen. Dem pariseo at yuning upaya karela, pero masyadong mitasing upaya. Eda kakit itang pakanano maging malugod at malingap ka rin aliwa, napagana ka na ning ginuke katamo, kaniting ebanghelyo. Imburi, impotalawen tayo po impan nabili ning ginu para kay katamo. Nung tunay ping focus tamo yung sarili tamo ken Diyos, let us be like God, ken kakatamong actions. Let us be like God, kitang kayang pamanisip, at nano po ito, to be kind and caring and compassionate kareng aliwa.